नमस्कार बंधु मैंने बेबी किचन विथ देसी फूड को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। बहुत दिन धरी मुझे शेयर करनी मोर रेसिपी शेयर करनी कारण मो देह भल ना आज आपण दुईटी रेसिपी आनी गोटे लेमन राइस आ गए छतु मसला पुणी बिना प्याज रसुण प्रस्तुत हम। आपण मोर रेसिपीटा को मूल शेष जाए देखते मो रेसिपी जब आपण मानक भल लगे और लाइक शेयर और कमेंट करने मत भूलें मत सब्सक्राइब करेंगे। मो रेसिपी जब भल लगे आपन को मत सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन को क्लिक करेंगे जहाँद्वारा मोर सब वीडियो आप देखिपारे। चलतु आम देखी ना लेमन राइस पे कौन कौन सामग्री दरकार। लेमन राइस आमर अरुआ चाउल भिजई देली तापर आमर कौन सामग्री दरकार लेमन राइस लेंबू तो नित्यान्त आवश्यक धनिया पत्र भृषंग पत्र आम छुंक कर लेमन राइस को किसी जीरा आमर ये काजू आ ये बादाम आम तो तेल तो दरकार ही दरकार। चलतु आम केमती बनइबा मु गैस रे पानी बसई देछि एबे राइस को धोईकी आम पकड़ मु 500 अरुआ चाउल करछि आपनकर जेतिकी क्वांटिटी रो करिया कथा सेतिकी क्वांटिटी रो करिवे। आउ मन रखंतु मु 500 चाउल रे ए जो गोटे लेंबू नहीं ये गोटे लेंबू ही पूरा तार रसटा को दिया जिवो। आउ आपण जदि भी कागज लेंबू यूज करती कागज लेंबू अल्प देवे आपको भी अल्प देवे आउ बेसी किसी देवेनि बेसी देदेले यदि अधिका आप खटा खाया चाहती ताले आपन को परिमाण मुताबिक खटा देवे ना अधिका देदेले से आमर बहुत खट्टा हो तेणु भल लगे मैंने परिमाण मुताबिक ताको दिया जिवो। चलतु मुझे चाउल पकईदेवी पानी ताती गलानी एबे आम चाउल को देदेबा पानी ताती गलानी चाउल को देदेबा चाउलटा को गोलईदेवा कारण अरुआ चाउल ये लगिज आपण भी बासुमती चाउल ना होले भी जेकोसी अरुआ चाउल भी कले भी ठीक हम किसी असुविधा नहीं। भात हवापाई छाड़ीदे फुटब छाड़ीदे देखु आमर होगला अरुआ भात होगला आम ए छांकीदे बंधु मैंने एबे आम कढ़ई बसई देचु एबे आम लेमन राइस करने कि छुंकटा करवा केमिति करवा यहाँ हूँ मेन पार्ट आम देखा। कढ़ई बसई देचु कढ़ई ताती गलानी आम ए कि आधे तेल देदेबा माने तुम रिफाइन दियो ना घी दिंतु ना सनफ्लावर दिंतु ये सब चलो किंतु आधे सोरिष तेल आप यूज करेंगे ना। देखु मुझे किसी सनफ्लावर दे देछि एबे तेल तातिले आम सब सामग्री देखु बंधु मैंने जमी मुझे धनिया टी पकईदे धनिया कथा कही नी गोटा धनिया आ जीरा तेल ताती गले आम गोटा धनिया आ जीरा पकईया देखु कौन कौन पकाउची तेल ताती गला एबे जीरा आ गोटा धनिया आम पकईबा एबे आम कौन करवा किसी काजू बादाम पकईदेवा काजू बादाम पकईदेले किसी कंचा लका भी काटी रखी ताकू पकईदेवा कंचा लंका पकईदेवा किसी बादाम भी पकईदेवा कहीं भृषंग पत्र आगे पकईनी कहीं भृषंग पत्र आगे जल से भृषंग पत्रटा पकईनी एबे आम भृषंग पत्रटा पकईबा किसी धनिया पत्र भी आगे आम पकईबा टे भाजी आसले
ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲେମ୍ବୁ, ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁକୁ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଚା ଛଙ୍କା ଛାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରସ ଯେତିକି ବାହାରିଛି, ମୁଁ 500 ଚାଉଳର କରିଛି, ଯେତିକି ରସ ବାହାରିଛି ଏ ରସଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଆମେ କିଛି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, କିଛି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ମୁଁ ଆଗରେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ଚିନି ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତଟା ଏଇ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲୁ, ଏ ଭାତଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭାତଟାକୁ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହଳଦୀ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି, ଆପଣ କିଛି ହଳଦୀ ହିଁ ଦରକାର। କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ଦରକାର। ଆମେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମେ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଛତୁ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଆମର ତ ସରିଗଲା, ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଛତୁ ମସଲା କରିବା। ଏଇ ଛତୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛତୁ ଆମ ବଟମ୍ ଛତୁ ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ବାଡ଼ି ଛତୁ ନୁହେଁ ବି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛତୁ ହୁଏ, ସେଇ ଛତୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମସଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାଟିମି ନା, କିଛି କାଜୁ ଆଉ ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଧଣିଆ ଆଉ ଜିରା, ମୁଁ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଏକୁ ବାଟି ନେବି। ଆଉ କିଛି ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଛତୁକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ହଳଦୀ ପକାଇକି ପାଣି ପୁରେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇ ନେବା। 3-4 ଥର କରି ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇ ନେବା, କାରଣ ଛତୁରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ତାକୁ 3-4 ଥର କରିକି ଆମେ ଧୋଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଛତୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁ ଧୋଇ ରେଡ଼ି କରି ତେଲରେ କଢ଼େଇ ବସି ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା କଢ଼େଇରେ। ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଛତୁ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଛତୁ ଭଜାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଅଳ୍ପ ବି ତେଲ ଦେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ମସଲା କରୁଛି। ଏଇ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ମସଲା ଯେଉଁ ଆମେ ବାଟିଥିଲୁ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଜିରା, ଧନିଆ, ସୋରିଷ, ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇ ବାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। ମସଲା ଆମର 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି, କାରଣ ଇଏ ଅଦା ମସଲା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମର ସୋରିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ପକାଇକି ଆମକୁ ଗୋଳେଇବା।
ଏବେ ଆମର ଛତୁ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବୁଲ 2 ଖଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲଟା ଟିକେ ଭେଜିଯାଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଫୁଟି ପଡ଼ିଲେ ଫୁଟି ପଡ଼ୁ, ଆମର ଛତୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଛତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଛତୁ ମସଲା ହେଇଗଲା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କଷା ଛତୁ ମସଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆଗରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ୱିଥ୍ ଛତୁ ମସଲା, ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ମସରୁମ୍ କରି, ଲେମ୍ବୁ ଭାତ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏ କଥା କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଛତୁ ମସଲା। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।